Ćao ljudi, ovdje Forest Ranger 501 u downloadu PTV. I sad ću vam pokazati kako koristiti PowerPoint. Čekaj samo da uđe u PowerPoint. Znači, ovo je sad neki PowerPoint. Nemam pojma koji. Uglavnom je ovako. Znači, ovo nam se pojavi. To je naslov. I napišete, na primjer, sad ja ću napisati Noodle PTV by Forest Ranger 501 i znači ovo je početak. Ako vidite na new slide, novi slajd, vidite ovu crticu, ovu sličicu home i odete ovdje stisnite i sad možete da birate koji ćete slajd. Što imate ovaj samo s naslovom i slikom, sa ovim kao naslov i znaš da pišem i ovdje imaš možda dve slike da ubaciš kao i možda pišeš. Znači imaš razne, jako su dobri. I evo ja ću prvo ovaj. Znači, hoću napisati Forest Ranger 501 ili ću napisati igre, games. Znači, onda ovdje možemo da napišemo ovako. Igre. Naprimjer, Minecraft, Counter, daj više. Znači Minecraft, Counter, Strike, FIFA, daj. Uglavnom tu su igre. Znači imate Minecraft i bla bla bla, Counter. Sad ću samo pokazati kako se radi. Znači, da bi podebljali neku reč, samo obeležite i stisnite ovdje to B, bold. Znači, ja malo se podebljam. A ako želite da ispod ima crtice, underline, stisnite U. I ako želite da bude iskrivljena slova, ovo I. I ovo vidite. Ako želite da vam slova budu u boji, čak i sad ću ja da games, znači stisnite ovo. Games, zeleno games. Sad text shadow, to nisam znao. I gledajte, znači ovako kao senka neka. Dobro, i hoću sad vam pokažem insert, znači ovdje imate da stavite klip, clip art. I stisnite na clip art ako želite da stavite neku sličicu. Čekaj sam malo.
Znači ovdje vam se pojavi. Ovdje možete napisati šta ćete tražiti. Znači ja ću napisati sad games. Znači, čekaj malo. Ovo ću, znači stisnite ovako. Samo malo pa će mi se pojaviti ovdje. Čuj će vam se pojaviti, možete da smanjujete, da povećavate, da vam bude ovako okruglo. Ajde ovako. Bože, šta je ovo neki bug? Dobro, sad izberemo ovu sličicu i delete. Znači, evo games. Dobro, to možete, onda imate na insert isto, možete shapes, znači oblike neke da stavljate. Evo neki smiley, evo ovdje. I sad tu mogu desni klik i hoće boje. Znači, ali ja više volim da stavim, znači, stisnem format shape i ovdje će mi se pojaviti, znači, gledajte, ovako. I ovo da bude, da li će biti svetlo ili to. Ovo je sad line color, znači ja volim ovako da mi bude smiley. Line style, sad koja je debljina, znači ovako je lepo. Može ovako. Onda shadow, znači ovo obožavam. Znači shadow, kako je ekstra. Size. Lepo ovako, čekaj. Znači, aj sad stavimo ovako. Blur, šta je ovo? O, to je isto lepo. Znači, ovo su ti kao... ovo je super. Distance, daljina. 3D format, ovo isto volim. Znači, ovo stisno, ne, ovo je kad. No, sad ovo ne može, ne veze. Vidite kako je lepo. I onda može ovako, malo ovako, ne, ovako. Znači, lepo je, 3D rotation, znači, ajmo ovako. Vidite. Možete ovako da stavljate. Picture. Text box. Znači možete da pišete. Ali ovako je dobro. Close i vidite kako je lepo. Onda imate picture. Da izaberete neku sliku iz računara. O tome nećemo sad. Onda imate u design. Na primjer. Ovdje se pojavi četiri ove različite slike i ja volim ovu, baš tako. Ali malo je, evo ovako. Može onda animacije iz prvi na drugi slajd, znači
stisnite ovo i ovako će vam se prikazati kao kockice. Onda imate razne. A sada stisnemo ovako. Znači, ovo je lepo. I imate slideshow, znači stisnite ovo. I ovako ima da vam se pokaže. I samo levi klik, idite na sljedeći slajd. I ako hoćete da završite, stisnite ESC. I to bi bilo osnove. Ovdje stisnite da bi se vratili, ako ste nešto pogrešili. I onda save as, ali ja neću sad da stavljam u neki folder. I pokazao sam kako se radi u PowerPointu i ćao ljudi.